Ngatho muno ni undu wa gucoka Wanja Nyarari ni akorwo akiiturura na onekana ta atanagwa even after Triza ku apologize na Wanja onekana ta akorwo akianika both Triza na Karago na nginyagia Tata Ese akionekana ta arageria gutariria fans kiria kirathie na mbere na kiria mangikorwo matarona na maitho mao ma utheri. Wanja arauga she has now chosen peace but akorwo akiwarn her fans about supporting specific people akiuga kuri na gitama kirathakwo. Wanja arauga from today going forward she will not be taking sides or rather showing her support oria akoretwo akionia Triza support iria mutigite gatagati wake na Karago makiria akiuga nao she can see clearly na ati ici ni bara cia muthuri na mutumia fighting ni undu wa brand deals. Wanja arauga undu aya celebrities mareka ni kuriganirwo ni haria fans ao mamarutete. Wanja arauga andu aya celebrities no mawira maremathira kuma kuri makambuni matiganite akira fans ake gutire o handu marateithika. Wanja akira fans ake matige gukua na andu matangikua nao. Wanja akiuga celebs aya makinya iguru marakorwo magitia muno na makiriganirwo ati ni andu mamakinyeti haha megwateire ma brand deals maya. Explanation yonekana tere example ya what has happened between Wanja na Triza. Wanja arauga wasee hebu to snitch, nasikia vibaya juu ya venye wasee wanakuja online kupigania mabrand ambassadors, influencers na celebs venye wako loyo hadi wanadai na hao, but let's be real, unakula nini hapo? Akauga bloggers wanapewa do, influencers wanalipwa, brand ambassadors wanapiga deals, wote wako wera na wewe uko hapo kwa comment ukipigana vita za watu huku ukiwa broke na uko na bundles za neighbor. Wanja akionekana gukorwo aki-expose deal iria irakihurwo ni andu aya marakorirwo makihurithania maundu na kumutiga gatagati, akionekana we tarauga we acagura thayu no ndagukorwo akirua na andu aya onake gukorwo akiethera brand deals ciake no tigo support andu aria ara support ni undu wa mauritu maugite mari namo no at the end of the day ni brand deals mararwira. Na akauga we niiga mothe thi and she has surrendered no we agucagura peace na gukorwo agietha deals iria iguteithia fans ake kana andu aria makoretwo makimusupport di igukorwo gitenderithia ndeto icio makiria. Don't know what we wakorwo kiran out of this whole situation na gwenda gukorwo ngiaraniria nawe down the comment section. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ndukahitũkwo ni ndeto tucemanie na next one.